karon soi lai ngai tur ka be sei kan power minister lo chu poi ka tia chuti line kan speaker tele kan house leader ten rem chang min ha siam sakhi kalom le ni heti ringot te chuan tu te nge bil pereng theyang heti maya mitar vir chakhi khoya mi nge sarkar hian alova hu chore reng le pu speaker kan sarkar hian eng chin man hi kan ti sang lo ti chung si in aru kin lo ti sang re mini zo kan house leader chuan accountable government tan chuanin member ten an mai mo chu chutia lo no remote chu diklowang minister lo ma se ka riak mai nge ti wa ato bera chuan pu speaker sarkar kan nei to zong ten power bill hi tipung lo an lamin ka hrelowa tun sarkar ro chu athuti ama adinga power bill hi suma kan har sa hle chungin kan la tipung lova tun tram chung hian kan tipung don bok lo ani kan thuti ama kan ding zel don ti kan soi pa ni kalome voin ogasin somnile panga assembly session khan calling attention motion kan hmuwa puram thanmoya istipui bel tu khanin aron puluta hethila hi an man dana hi adiklel do leke moti ngai dan kalo na ya chanchu i aron pudlo kha bil metar chungchang kha assembly session nei chung thleng ni loin ahmade lo thleng thil local chomek tun nai mai ani lo na lai hianin an mang dik lo du leke moti ngai than te po kan nei ya amai ro cheng po chuni sela ramchang lai te po kan soi jam kan soi fe tur ngai tai ra he thil a hi calling attention motion a hi March ni somni la parusang ni som pothum khan tuna kan chief minister na mek pulal do ma po hianin assembly house a session lai khan lo ko to bogani te po khanin bulhan tran taila a thome if I hear calling attention to a matter of urgent public importance kan tonga members on top is to prevail to pu rap than moya he tagin don ania ngeni ani hiari at ko chan tele adu zok ta sei turin kan so manga tin sibi ma chuan calling attention hi discussion ngai lo debate ani ngai lem lo wa tin question hour zo le business dang kan kai ma a nei tu ti kha ani bok ti kha member ten lo seta ila tuna member zon tak puram than moi lo so mang ta khan puram than moi na aron din chil ma khan tilaya ai ka zona khin en hota ila Mizoram Legislative Assembly a chuan calling attention motion Mizoram e puitana thil poi mo thut leman mo thak varchuana ania rules of procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly noya rule somnga pakwana manga mantrina ne ti hi kan huwa angen i poi mo thut man mo thak thil theng thut kha ani lem chi lo tuna aron pudlu hi cheng po chuni sela assembly speaker le house leader ten pomani ka chuanin khatelai ka chu aron mangne mai khan ngai tai ri ti chuan atlang pui le thil tum ti a hian thil man mo thak phorna tin ron je khai ai ka zona ni a ramle nam emo mi puita na thil man mo thak le poi mo thut matter of urgent public importance thleng thut laka sarkar minister concern mit nga ina engtin nge man la khang ti a thria du na tang zona ron piang thei khani a matter of urgent public importance ati urgent ani chonin thil thleng thut emo man mo thak a tiang chi kha soina ni ta entinan assembly session nei lai khanin khoyamo leilo min thut ta sela intelo kang thut ta sela kumin kumtir February March howa budget session nei laya lung leilama rai che thien chungchang borvel atika chon he motion hi calling attention motion hi chu kan mi thiam de pokhan pudlu nge turnia an ngai na kha oma ma ro chu ti khani lem ta chi lova khangte pokhan soilang ta ila a thom eng po chu ni sela i assembly house a speaker te le ngene house leader ten remanti ni khachun ka tilai khachu an mang toa aman te khan ngai tamai ila a thome puram than moi se ju kan ngai thla phenga kan chief minister hianin
aron soife na tepo anei don na achan chu PNE minister pu efroding lian a kha omro wangin kan chief minister na iron odon eti kha shebuk taile thome pu speaker kalome hey wena karon soi lai ngai tur ka be sei kan power minister lo ro chu poi ka tia chuti line kan speaker tele kan house leader ten rem chang min ha siam sakhi kalom le ni pu speaker Mizoram 9 Legislative Assembly 7 session August ni somni panga sang ni somni paruk 0 hours tun lai soi lo tak mai le mitam tak mang an na smart meter chung chang soi na hun min pe ka wangin kalom tak set ani wena ka tu sei tu ri ram nuk khoi thil le chungo tin hong turani wangin apoi mo tak zeta public interest dik tak ani ti kata lang pasadu ani kan ria che wangin sarkar lai pui chuan electric pek chuana man ruwa te ti changkan le thom that na tur scheme RDSS chu kum sang ni som ni phat July thla tangkhan tlang za ani kha he scheme nuai hian India ram puma smart meter man tur ti ani ti chuan ni kum sang ni som ni panga atangkhan Satnam Global Infra Project Limited tem mangin Mizorama smart meter wa na chu thotan anita ani katilai khani sang ni somni pakhata July tanga thupek ron chok to kha sang ni somni le panga han bozui ani chawlai kha ministry kal to khanin anlo ti chi lo ti kharon langa opportunity sela ni sarkar a chuan than ti le thulan ti le ti lo kar kha apoimo achowang chuan opportunity sela han soijer putte se sani somni paru kum ti ratangin smart meter wa to consumer te tan smart reading panga bill siam tan ani a chu bil thar chu mi tam tak phurit le mangan na thlen tu alo ni ta a smart meter manga bill siam to china bill sana wanga complain atam em ani ama bill le thum le li la tam choi de po alom tanual ani pu speaker pu speaker ati fia tu tan kami ria chian tak ten electric bill an pek dan thali chung ti kan tar lang ange tuna kan soi tura khanin I ngeneng calling attention mo sona kha urgent thil emo assembly lai thil thenga ni turti kha anita procedure kha che maro chu ani kha chun thlathum thalilama an bill pek dan kha ron ti chawang khan urgent view to lo ni ti lai kha atira kan an swing da khani maro chu kan soi ta khan house leader tele speaker ten remanti ni kha chuanin carry on mai tani erila cheng sang ni za som ruk pasari meya sanga zakwa som sari pasari zuna sang ni za pathum ten choi thin ani ti chuan July ni som sang ni som ni paruka smart meter an wa saka smart meter wa nuwa July bill lokala cheng sang sari som kwa pathum a kai chota do mai ani hei hi ni som thum bill ni lawin ni som ni pasari bill July ni lia tanga July ni som thum pakhat bill chau ani ngeng heya heta hian meter hluyemi niruk alatil sok bok ani ta kan di toblo khating le kan ge chon cheng sang sari som ko pathum choi chu asang vai viau maya katilai kha engtingin nge department chang tu te hian emo kan chief minister khan ron soi fi don ti khang ainom viawang hai di taka bill sang ta thu chu thil ni the ni lo ti in department of complain na chu ta an thu ria chu July kha che sang sari zakwa sang sari som ko pathuma an choi khan an electric ban za chu unit zare som ni pathum point panga ani athale award ni khada tanga bill local le tur an han en chuan ni som ni pali chugin unit zakwa som pani a local le man der to an ni khata chorwalin unit som thum pariat kal langani khato pa chuan unit sang haza som li vel galdon tina ani
a bil tur po cheng sing khat chuang ngei don tina ani pu speaker khatin cheng sang ni vel pathin ta na cheng sing tel electric bill han pek zia te chu tunge tin ang le tilai a wording athuron man akha chuanin August bill hi la chok lo in karring a voini somni le panga ni a chuanin zia hanti ang chi tele sang ni tanga singchong han pek zia turang khanin ama po hin puram than moron soya po khanin amarin thu khanin an unit man zat ni turanga an chuta tanga arin thu karon soi veri tho lai kha ani amaro chu atam kha chu tam shim shim ani khati ani mang klem jok mi pui wan tlang point cheng sanga bo hi an choi angai tlang pui donin alang bok ani hadi remote chuan tu tenge bil pereng theyang hadi me maya mitar vir chakhi khoya mi nge sorkar hian alova hu chore reng le kadul nia metar kha anal thal tukan ni kati metar vir chakha khoi mi nge sarkari na lo mu chore reng ni mitar hi virina vir char ni bera zora me puite min rok ani pera lom pu speaker amma mitar kan ngan digital energy mitar te ain ale tam takin avir chak zo ani ti alam chiang le ani avir chak dani unit som ni khalik atam zo su ni se azia tak po mai theye ma se ale thum ale li ale nga lai bir sang jok te alo ni a electric meter we ni chi ti tak maya reading a in thlau hi chuan thil dik tok lo om ngei ni in alangani pu speaker smart meter kan mana wanga bil sang tak choi reng tur hi chuan din dun ma sa har sa jok te tan sin reng ngai na om do lo ani bil pek thelo wanga disconnect tur hi kan tam chho hle in arin om hetianga bil ti sang tu smart meter hi en fi a siam thale lova sarkar he min man lui tir zel ni chuan boy ne le har san na sa tak a thing chuak thei hi alang ti ala omani khadele khan ni political party tenemo anon au chu pui chuanin politics a in beina nia han ngai mai atam du thin khop mai chutilai chuan kan video lo en tu te khan in bill choi dan te po kha tuna puram tharmo hi istri pui bial tuina aron soeng hian alo sang ve reng ti te po khongain smart meter mang khanin comment khan lo soita ula alo mom view wanga chutiang ni ro chuanin mi pani khatina an manna lekani ka chung khatela ka chu alo ti sol pala ni pe chon sim that kha thil ol jate tur te po han ngai taila department chang tu te ang te po ni selamo pu speaker kan sarkar hian eng chin man hi kan ti sang lo ti chung si in aru kin lo ti sang re mini jok hedi tak maya electric man asan chautak mai le nge smart meter chang eng chin man sang tak lak hi sarkar sum tuak na ruang man ni jok mi ti po ngai to na min siamani pu speaker katilai kha thil thei chu ani lutuk ta ni an powar man dan ngai reng sia bil ale ni le thuma asan kha chuanin sarkar hianin bil kan ti sang lo ti ma sela heta a system awang khan bil kha a red angin sang lo ma se aron lang sang ve tlat lai hi chuanin ngai to na ti thui khop maya tilai chu nakina kan chief minister in department minister omlo wangin iron soi fi do na engtin ngeron soi ti kha atinga inom zual don le ni pu speaker hetia electric bill lo sang thur mai hi enge achan ni tang sarkar hian smart meter rin tlak lo to hi min lo man ti ani mai lo mo smart meter te hi virsak turati danglam om to jok nge chui chen ba tul em pu speaker chubai pu speaker sarkar point ami puite har sanale mangana hi bank chut ngon san lo sala smart meter hi man thun jom zel ani ma hian a bil san vak chan te en chiana chiam that put angai ni kan house leader minister omlo lai molatu ni angin wena po hian
kan house leader za tak hi hian min lo thin chia saksela tin ka nge ngal bok ani pu speaker hemi chung chang hei chuan soidon la soitur tam tak abe bom po omo me ma se nan soi vek lo anga du tok don mai la wena 0 hour mi tam tak phuri thlen tu smart meter chung chang an ai okron out cho pui hian ra tha a chuange ka basic tak mek me wani talo me ole kha apuram than moya 0 hours sa calling attention motion aron putlu chu alo nita a kan chief minister aron chang don aron soi fe dona kan soi ta kan khan kumsang ni som pathum march som ni le paru khan kan chief minister ni mek pulal do ma hianin congress ministry khanin calling attention motion helo pulut ve to bogani ti te po kan soi to kha na chuan kan chief minister aron soi fe na te po ninga aron clarify na kan ngai thang le khanin he kan member zom tak hen tu ken jing da ko le chan ve vel chia khan ron thena ti chuanin kan house leader hi he sarkara seifia du deuh kan member zom tak kan nei tlat mai ka wati a kan minister ombok si lo wa acting ke mo ka ti don le ka te ka varona kan house leader chuan accountable government tan chuanin member tenan mai mo chu chutia lo no ringot chu diklova minister omlo ma se ka riak mai nge ti chu ka te po lon thu kan sei ni sela la tu se kan house leader or minister zom ta ai o in chatiang te sei tu lo so ma speaker nge isayang khan jindeu loka kan han riat thar mai khania a minister omlo boxi kan chang fia ve zo tak tak don lo te po ani na lai om theya chu ti chung chuan kan member zom tak te nan ngai poi mo ni wangin admit ni seng theyang ani kan in chang don nia kan han ti kha ani atobul atrangin han soi ila India rama power sem dar na hemi distribution system hian electric tharui lo atame maya electric siam chua zat le kan manral ain buk tok lova chuan ram ele bar thui tak ahong ba ka power company le department ten an lo na sem ema chuan mi pui ne na electric regular zoka pe chuan konga te quality thazok pe chuan konga te na sa takin mason na dalani entinan electric meter thattok lo wanga du to ka welding machine lo mang ringot te omta se chuan an thenom te karin ati buai fowa electric man milanga bil choi si lo ten renmia lo electric an manawangin electric hrui na tuar theibok energy meter thattok lo wangin energy management numal tak department in anei theilova mi pani khatle ka wangin chung kutam takin an tuar theini hente awang le chandang tam taka wangin ministry of power government of India chuan smart meter mangvek turin installation and operation of meters regulation 2006 ati chuakta atul anga amen zeni in amen hunung ber chu sang ni samni paruka ani tichuan India rampuma smart meter wa hiti ngai tura ti ania mandatory ani kan ti ve du love lo ti ngot kha a thei lo ani tin hemi bill lo san chan hi han soile ta ila smart meter wa ma ai wa no bill san theina chan chi rang a omani atlang pui te chu pakhan na chuan meter man lai hi dik tok lo tame maya achunga soyang khian electric energy lo na chan tam ber po ani nge meter lui dik tok lo thak na meter thar smart meter wa ani nu chuan bill dik tak choi tur alo langa hei wang hian bill asan pha thei photana khati lai khaning an chief minister point khatna ni kha chuanin
meter hlui kan lo mana khanin a reading kha alo diktok lo ani kan choi tur ang tak kan lo choi lo zo ani ti kha aron chan fung kha ni ta ni chu ti an chon kha le chen kan lo kal to na khanin sarkar khanin phaya power lo ne leina jong jong khanin lo choi bel ngar thei ti kha ani nalai om tama ro chu kha le chen kan lo kal pui to tu nai kum sang ne som ni paruka kumina ani ang chu an danan amena an siam rema nei ngi turti aron ni chu malama khanin loss khanin sarkar kha alo culture ti na khani theya maro chu tilai ka chu ke chu apomum to lo do lagi moti na lai chu kan nei ani maro chu han sojer photte se panina chuan smart meter hi remote manga reading lab tura duan ania nima sina wa nuwa network communication le billing system setting mal takti angaya wangin wa rolin remote manga reading lab ngal thei ani lova tin wa hun hi thalak lo te ani phei chuan hemi chung hian manual reading lab lailok angai thina meter hu reading chinchia angai boka manual reading lab dana hian tidik lo pal om theya hei wang hian bil sang emokal sualemo om thei hetiang rin hel awani chuan mani BL2SDO office aimo consumer care center number 0389 2322174 emo 2310169 emo WhatsApp number 6009192434 le 8132801559 ate complain ni se atulanga enfia mi pui te tran pui turin piani department chu ain peireng ani katilai khanin a phone number an da te kha lo chin chia ta ula mamo kanom chu anin ta chuanin ke maina makkalati le kala englo kala soibel do chuanin kan la in pe to lo de ulegam ni o ti ngai dana kha aron langta na tuna kan smart meter vo tur hen vo ngai tur po ti ma sela thok le khata thak dok ti fel lo dok thei kha ani lo wangin uluk do takati hi chu angai ni ti kharon lang chiang le boka opportunity sela kan power lampang department te intran angai le in alangani pathumna chuan electric department atanga phawna lama salava mani electric low in siam ve grid system a energy export low nei te chu an export zat kha import angina langa hei wang hian electric man zat ai tam bi lom thei hetiang khe si chu PNE kal tlang lova an phawna la lova mani thuwa solar generation low nei ve ngot te chunga a thleng thei bok ani palina chuan smart meter hian magnet field manga electric meter khoidang lam tum tele meter khoi ching pen tu te a hetheya detect theya chutianga external magnetic temper manga ti dang lam tum anom chuan full load reading akalin bil atisang theyani palana chuan smart meter le billing system phrim hi diktham kim aum theilova mihring ti sual ma khol lam fel hle ma om theya hetiang rin hle awmani chuan achunga tar lana hian complain ni se PNE department chuan thei top achua zelang tin billing period chung chang hi riat thiam ngai ta kaum boka meter reading hi mihring manual reading lab ani thina wangin reading la tuin intam tak akal kwal chung le office lama bil siam chung hun man angaya wangin thakhat liam ta electric kan man kan choi chau thina entina august tha bil kan pek chuan june tha kan electric man tinani kha manuala tiani lai khan nimasla smart meter a chuan aruala remote manga reading alu thei to wangin tun ma harsan na chu kan pumpel thei ta remote metering system alak thei ani vele khan thlama salama bil kha kan choi tel angaya wangin billing period hi arei lo thei talwani hetil hi technology maso nen aken tel ngei angaya wangin ti lo thei ani lova nima salami puiten harsan nan to lo nan hetianga billing period tam wanga bil sang chuan installment in bill hi apek thei reng ani amain manual in engamazat kan lo mang to kan lap pelo kha bil kha chuta smart meter anon huwa khan khata kan man kha kan pele taboka chuwa suan kan bil kha en cheng ila a period hi entry turani
thakhat bil anga ngai ngot thin tur ni lova ama manual ani lai kan la pek lo huam telin kan pek awangin a period a hun chunga tam awangin bil po asang lo thailo chu en fel vezel angai ni katilai kha katinga ni kha chuanin ka chief minister on soyanga june thlagan bil kha manula reading la kan elai khanin august tharong kal chau chuan khang katinga afan doi doi rong kal thin anga kha ni to lo khanin i july le august te kha august to thlato pa hanong kal ko thei tur ang ani to na lai kha om the mo ti the na omin kan ringa smart meter man to china kha chuan entinan voina tun tha ka bil chat da kha thlato ba ka pedon ti na ani dan phung te po om the chu ti ani lo vek chuan july thla ka bil kha august ka pedon ti na te po om the ni a chumi lo le chuan bil smart meter man tran tir tanga heta kholina lo chiar thleng pe ga ni kha chuanin a bil duration ka chu a seidon trim trima chu te lai chuanin a tam thena chance kha chu omani maro chu he thil hi chu pang ngai ta kalhuna chuanin adanglam le theitura ngai na hi chu om tura kangaya ke ma chuanin chu te ani lo chuan billing period a sei ti wangut kha chu la fel hel do hleke mo ti ngai dan te ke ma chuanin kala nei de hleka opportunity sela kan power minister khan han chang thei sela chuan kan chief minister a he chuan a fia mai nge mo ti ngai dan te kalo nei opportunity sela han chang zel phot te se tin smart meter hian sim card anei veka postpaid mo takalpui ani bok thlatin energy reading hi thlatop ni nung ber zan lai dar som pania lak ani thina chu reading chu sim card mangin head end solution HES .com ni in HES atangin meter data management MDA ma thon le ni MDA ma atangin billing software bill siam turin alun le thin HES atang hian nitin electric mandan en fiat thei reng ania mani nitin electric mandan hrechiang du chuan CCC WhatsApp number khian zo thei ani khating lai khanin prepaid le postpaid kan kal thei ani le kan bill man dan ha kan en fiat thei ni chuanin intinan ka bill ro san viet ruma mi kha ka ve en fiat thei ta ni khating ani wang an ni to kha chuanin puram than moi ni china mi tu te mo aron soi ti khanin khathi le khan lo wa bo ji ve kha angai ta chuanin an mani reading khanin an bill kha man na kha tam yo chuan nidang aya man na kha lo tam mi chun kha tilai kha chu bil san chana khanin angai theina lai tur te po om do na ta chuanin mizo te hi nge neng kan thil ti to hin kan chik pe apoi mo a kan ti chang emo ani ta kan fin suwa kan jir chen pe kha apoi mo ne ti kharon lang chi leng ka tilai kha smart meter hi energy sector accountability le transparency yam theinan te energy management fel faizo om theinan te mi puiten energy kan mamona sang zel mila siam chuana konga mason na om theinan te le kong thlang ram le mi puiten ma kan son theina tura kailom poi mo tak mai ni a chak takaram le mi puiten ma son kan do wangin smart meter wa me ki thil poi mo tak ania India ram puma malak mek na ni wangin state sarkar ang chuan chawsan mai thei ani lawani achunga kan talan ba ka hian bil chungchanga harsan na nei ten andu hunan complaint theina turin committee din ani boka executive engineer distribution division chairman anwaya executive engineer revenue division 2 co-chairman ni in bil chungchanga harsan na te hi engtik huna po athen thei reng ani to speaker system lui atanga thara han kai reng hian buai na chin kan nei zela if mr po kan han ti a kan buai nak ani tuna SNS pars kan an kai chole a kan buai le naka central atangin system tharte anon introduce a anni po in an khethiam hal mai lo ve tlak thin te hi oma tiang khanin hela secretariat level a directorate a district a thil thar alo thlen reng hian system an thak hian kan buai nak thina hei PhD a te po a thar anon tia a hlui ral to nu a thar omle ma si khata nat lo thop to bil pe thei si lo ang chi te kha om ta ke ni pe parle sa kal tum po ni thau mai chu tiang chu ania hei tu na te po e-file kan han ti tran ani jan lama te so po kha tam tak su kan buai nak kha khatiang kha ne thil in thak thenga hian
anh em một chân hết chú cần bồi lâu thấy lâu chỉ na hay mi bùi tập point cần thiệt thiam anh ai à tin phèn lâu lệ thà lâu lai chú cần chính phèn dễ lắm à cần hành mang chẳng ngà lâu thà lệ mấy cần ti đòn này cần sum sen hi atlan hiam duai đòn này tin apot rule khát tiếng khom đòn lúc bốc lâu này system thắt tắc anh lâu in soi chạy vấp na nằm ăn chi po anh lâu vợ họ sẵn na ông mi bùi tên anh tổ thế chú cần bồi em chín phèn đàn công po đuan sa đi mà nè tiếng he mi bùi thế po họ sẵn na ni phốt chuan heng number te committee te khen zel tur anh tiếng chuan SORKAR in hong reng department po in hong reng thì khá cần soi đua atau berjuang pu speaker SORKAR kan ngai to zong ten power bill hi tipung lo an law min ka hrelowa tun SORKAR ro chu athuti ama adinga power bill hi suma kan har sa hle chungin kan la tipung lowa tun tram chung hian kan tipung don bok lo ani kan thuti ama kan ding zel don ti kan soi pa ni kalome le khati zong kha pu ram than moya calling attention motion aron putlu chungchanga PNA minister omlo wanga chief minister na ron channa aron soifi na ani kan soi ta khan pu eroding lena khan in ron soi sera chumpo minister kha chonin tunai khan afi anga chip chair zo bong mo tingai dan kha kalo ne maro chu minister ber omlo chungpo SORKAR lang tlang an ni tumna awang shima he calling attention motion han kal tlang pui po kha anti thavio mo ti the chu ani chu min rol to baron kharna kha an mani SORKAR akal dana anti tuma hi chon an chiang ve thokat le ni alan te po min a shit theya bill kan ti sang no lo ti khana to baron khara khatira khan mi puite na country turatana poimo de wachu kan bila lo sa kan yak kan eka ethenom khovenga te kan soi chung ko de kan soi eng tieng chinge kan lo mana kan bil hi ti te po kha hra chiang turin complain thena te khan complain na chang te lo hre ta ila ti kha van poi modonem ti khan to phar ta ila thome tun chuma ta na kan video chu khat jong kha noni podro se hun man nom be ko le